Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wala quwata illa billah. Masih bersama Mr. Chris from England. Testimony for my channel official Mustika Cijago, Jari Petir Depok. Okay. About your body. I had lower back pain, herniated disc, and it's been causing leg problems for 6 weeks. I've just had one treatment and I'm smiling. I've got so much more movement in my back. My legs feel strong again, and I'll be coming back next week, definitely. Salam sehat. Jari Petir Depok. Subscribe, Mr. Chris. Subscribe, share, and like. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedas. Allahu Akbar. Tolek. 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 Tet. Tet. Bonus. Tolek. Tet. Ada yang panas kayak iris-iris, sudah beda. Tet. Jus. Dingin ya tadi. Tet. Tet. Jus. Tet. Tolek. Tet. Malu liatin guru dang, dang. Liatin guru dang, guru dari kalender. Terus, tet, tet, colek lagi, bonus. Coba kita pakai telur mentah nih, bedakan darahnya. Telur mentah, colek, Allahu Akbar. Colek lagi. Bohong kan nih? Beneran ya? Bener sakit. Jangan, mau diapain sih? Lihat tuh, Cang. Ya. Guru, siap guru. Ini colek-colek doang guru. Dia ketawa dia. Sama kayak nenek tadi, Idang. Nangis. Iya, nanti. Wah, parahan kiri ya? Iya. Sama juga sakit? Sakit. Nih, kagak ada 1 detik nih. Tuh. Tret. Numpang lewat. Numpang lewat. Numpang lewat. Numpang lewat. Numpang lewat. Insyaallah. Yang begitu ya. Kayak pun Masya Allah. Asam urat berapa? Nyampe 11? Dulu 11, kemarin 8,6. Oke. Jangan makan limo ya. Limo. Ya jarang limo kan. Kacang goreng jangan. Toprak gado-gado. Nah itu suka banget tuh depan rumah dia itu. Jangan Pak Ji, ya. Itu cepet tuh kaku ntar badannya. Oke, jangan lupa subscribe Jari Petir Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.